วันนี้งาเป็นเจ็ดปีวัดสกีเวรุbahkan ni piawan nak jingi nem kiwe kesawan nane nawai kaliang kesong kiri kipa kibawan ni dei namai rangru ni ada lupa ni ada lupa badai mangi kidok sajon soyong panjang akas fotori ko mugiwi konsensi nem anong yapi mentar pilih nang ni yelai tak besok anong yapi gawe pada anong yapi mentar kasi kamdei menang syat mana ni kali jinsang jo katma amen patanga tayo anong yapi nang ni yelai sigin yayo lalai budi wei ni umdunai ni sausan kadang boy kakali kadang stage mungap yang pun ditai kakali ni hajar umdunai kanyo prahajar wantasi ngin saya kendo haman lagi primary unit ngin saya kendo haman lagi area balong meeting kisawan kiri rongba nakaparti panjalab election manpun sutru khamha yapi kenengnong yapi mentangi kinong soyong ngi la dep rai menege keli apa sapo antai apa DC office nga kamailat ban keren di media hindi ru kontrol hi unang soyong ya ke media bad ya ke DC office nga keliya di ngang keren da kakasi ne da kaparing di pares kyo nga keren da kaparing nga kerwit da kaparing tadi yung keren kasi soba tengah keren sana kasi hindi ka keren sana hindi kertong ujong pi aba bibi ada ka jong mahe nginom rit mesim ngayon ni ngene with full confidence ngayon ngakren ngongi ginong soyong ngi duai manlakasmi ban ngi lakwa yaunong thau ai undang nikmat dengan undang nikmat umat keren apa assembly undang nikmat ubang ra ya kae kasyon jong pi hante ko assembly dengan isamra ane gialam yang anak khmat mene tet dapo ya po asar pare gilong bitar gilong susi kisat kipet ba gilong nikmat dongi gibarim uek assembly dingi barim kham keren apo assembly ki susi kipat ba kiapet nanya tu ya pi tang de kipel ba ya keren sabang ta girosta polisi sabang kata ngayo ki memorandum maper aman lagi we konsensi kirang punya nga la syai da job mo pi ba pop sakren ye gini kimat girosta polisi ki ILP UCC sakren ano ye tu ya pi kitip ba pop on sakren gini kandidat inyo ang kung kataon memorandum nomyore namar kiitip bala syai hadir ka kalay trik ubapop on sakren ba po assembly nganom sakti ngalang yapi wan ngalapani mene apo DC office katu gajing keren interview mene ante apo DC office ngong anay ka statement nganong ipi mene bakran nga po DC office kadai tang kawamap ngilang sedang kakam kababuan kan sedang hadir ka kalay terik minta piya tayo sitong yalat sa sige siyang lajong onta machuang bagi tusyong Henry minta nganong ipi ngay ta kabor api kiyalat ay por balingkad si panay ngayo banyay paraway ka konsensi di klat ang mahe mataar panay mo ngamlaban kandunat ikiparlok kitang mahe ngamlaban banrunglot magithiwin here ngayo ito yung hinga kwa palat here por ilingkod siyem gani ka por siyem gani ka kubor ra sige siyong gabi ibapop ikwa palat banwan here ka por kamsya yathu yaki yolese ikwa banwan ay kublay bapop
Yole se ki kwa banwan bapu paman lagi triwi ki jompi. Yole se ki ang namanta ngapat kwa man sedang treya kam namar bapu parwan kendo yati. Hende ngano yati kapor kaling korpalan. Hende ngano yati kiret yatho yati. Yatho yati. Baila kime treis tamanta. Adin kakalai tarik. Adin bilai pi yang kata kamlandit. Kata kajengdop. Ngan wan sa man lagi silong jompi, ngan rong man lagi triwing jompi, mentah yang bapu parwan, lasa ada job mengaku memeli, ngan wan segin jompi hadu bidangnya. Kalau bapu melawan sasin sansin si dengi kalau sansem, dan job mengaku memeli, ngan yo ada katulok manle ayu, banwan sini sesenong, ban pulut yang kapor hande konstitusi, ngan snape di komor jompi. Kitinge ke jompi ngan rapai hante assembly penuh officer penuh ye ki bai ye ki bathon ke dong anoi thi ngala ai warning menne apa di soto waktu mereka hidup soya kata traffic meneru kinong misi office ki menteri office kila supet syapin kinong soya wala kau kinong soya kani akwa pala barai bigri kubuar takara bagi sutu kiway kilang up yung 60th MLA Punjab na soyong konstitusi kiway ki konstitusi man sedap kani ka assembly brother ki atay niya kiyong na dangla MLA dungi bakaran ako assembly ho bunay match dangla MLA dungi banyo MLA dong pi nanong pi ka next session kande ho bunay June ya kani ka roster polosiro shibay kaya karan shi session dong bunay match assembly kamla penkunoi pi pai pa ki apet anau ye pi Abdulawan Wemeli soyong nganjerong karnyeng nganjerong kakamru namtagung pangini gentin sailot tigbasuk seirane kubor nyinya tristom ni nanoi pi pathot but parnyo but intristom haduka sipau tarik aga khallai tarik penkrei kali kilamai kali arsha nille chidai seposet terus central library Iman ya kata ngin penkalai tiga umpan pengilaja berbaklat mai nang tai mai ite jengi na tiap iklan dainya imahe itrai rang ringkat badnga ano iti iya hak mensi man lagi triwing hasoyong konstitusi ipasiau banang trei Borba 6 tahun persatera itu. Allah kadaro ni sat intrei ringkar bagi nang kita maphi pai ba rintrei kajing gap ko jonga nganoi thingi lo Punjab imahe em ga kerteng sa kanam bat maphi pai ba bor khoi ban ne nganoi phi kajing gap ko jonga dai kajing gap ko jong phi bahkan mau kata ngin weng no ini unga ngangan weng no ya capital I nganong no mangi nangis mat dei mangi bayale ladai tau candidate bapa hakmar kerteng sinsha kupar rolling do kani dei demokrasi kani dei ka sarkar kani dei ka ri pasal sencar hidup pa no yapi kadai kadongi intrai mangi ini itrai sistem no yapi akan mau pi nganong yapi dak liketian kile te basok ini itrai sistem temanai mat kum juru kin sawan ten be je phi haman la kaliang katni gai ngano e phi men penentu kapor ki yang 10,000 sikli nadu mendakasi atrai silak sikli rupada prayasa amen la katni tela kapisa dingi pini na kabarakti na kaji ani ngano e phi pai ba kawe kania mat kegentin dengki kilakan tho pelat dengar dalapan rongba hagating mo tuperkat kapinal lukhi yang mendapatkan mitwa kan sikentin ngamlaj henry menta kalapan rongba lod haman la kaliang kiong hana menta kani wi kaliang papersa ya parti dengi kiong hana wala kaire ya kapisa NPP kapisa dongki hana pilih kai wala kaire kamde kapisa dong udwan yang ka ha kung kata dai ki hapkan piye sapi le tu bisa shim kata kapisa yang ha tu bisa
babadong bapo. Siyempre to kajing pitar kapi, siyempre kajing ito biwan ka kapapog, ngalay yung rong ba ng tajong pi. Nga day free, bago tutong ng tajong pi pa ba ang ano iti. Ngalay na to kasi kayin rong kalaray, bangin pet, kumbado pet, nagipose ng pansyakrihok, yung pa ba, yung duk, usuk, ukup silem, usem silem. Nang tapa pi baro, pilit sut mata, dangang burok na ipi, bat habakot in penergil, kado betarasi nakabarakti ba nangi sa kaman-man lagi meeting ini rakti ditunjukkan bapak tayo kan simbol ng kabon. Wah kabarakti! Hagabon! Kemudian sibur hilit sep lagi dia terus. Kemudian sibur.